sitongan na ia jama-jamat tayawan newe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pari jok kana tulian kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pari na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elaw masapari tanya kameman ni matu nareko puraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kameman ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kameman ni melo law masapari supaya iro saparita din napatu oko ilalan na at tungal linota iya na royasang sa paritam mapatu iya ko takko mate ki na de panadapi iwatun na loki masapari na saba de panadapi aso sa pariro na mate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau panrita nang kanasam makada sampajat tapatu iya ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki manuju loko sampajangi. Iya kotakko mati ki ripal lawangan na iya isawe si bawa matu subuh namate ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lepat tutuk na. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to mas sarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau iberesal lagi iya ko to masarat to mak beresal lato jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lawa abiwe iberesal lagi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi iya idi pasapari idi tau mau pak yang pantitan ni akan moy nama kumana mo tu de cenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ni mapasusak ka ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pinget tatto ka memen ni ati tapalamperi sunga kupot sempo yang adale kuna waddi nga makaroba tau pema iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaja tapapat tu makada ko pisay na pay sambung itutu si ko pura isa subo pa sinisambung ina hindi na tau macilaka magay na 5 mi hatuman ne masampaja niya kumagosip kisi tangajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan naway gare iya narunasang hadisa na nabita ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali kulala nakita na Ihya Ulumuddin aganasang makada iya ro nabita makada ummaku adalah umat yang terbaik iya ro ummaku ummak kami na makasing mau pa nasaba magi nasalaiwi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya naruyasang matajawat tu sampajam iya kotak mate ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi po nga lata alamate na kia pura ini akan ni untuk maki bodecing iya na rupas sabarang na idi salange kakalki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang magi na to mananungang kilala na suruga padahal amala terbatas nasabak usumuro din na siyaga nasabak pura ini akan ni untuk pigaw decing iya kotomate jalan ni materu pahalay. Ini tu ampai para lulat dak iya sangenia. Ini yang penting papahangi ki jolo. Nasaba di na iya manan na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananungat deceng. Iya. Termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to sukuru na to. Narekuyule ni hadere. Pada mio tu masampajang makriya je ustaz ko masampajang atau dilepak-lepak ia musuju na to sukuru na maga pa ya rode nang kana kalicuar
Cuma perlu maka dari pakanjakin ka apa angkat tuwatunan na makanya sa disampajan katuwatunan tulis garu-garu sa di papinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na makanja ang katutunan ka na makanja sa di baka madari to terri na de na to terri na to terri ang katunan katuya ya kang kulyagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang kuang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni kuang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau ma jenne na de na husu o ko jenne na ipajana de no le husu ko la sampaja. Iya na de na makanja paringaran ako ma jenne de to no le matuju paringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o ko la sampajang kang angka je dua baca la yulat to iya ko toroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Siya baca. Ang katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi makada aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi pukaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatalo iya ko patasaw po maka day tak bagi talo si salah nito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi katalo si bawoy bagi talo de kaya sa yulang katalo ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasaw po de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori olona po Allah taala pasuju manang ilanro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju manang isinin na napasummo pakitammo parengkalingammo pikirammo nawanawamu pasuju manang olona po Allah taala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel wat di makada utumutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah taala ni pasuju sinin nalasay napayilaw makada epong talaggar nga iya yan na ron nakada tak bagi talo de nakada yulang yak katalo jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewe lanro alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay rilalan na watak kalewe kikayasan pakita na paswe akalang ipasujuk manang yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna ang kay rilalan na watak kalewe lasay garo masala taga ipasujuk iyo pangulo na saba atamanam mo iya to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa diga tahu diga masalah napa padaliam ni masalah ang kataw diga gain ran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw taw diga gain ran na ang kain ran na makay ka tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakirik-kirik siya mang kalinga baca tapi makakanja matur na si bawa bayne ang katotaw makakanja anak na tapi matur na to lima pangire-kire kataw makanja matur na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya tuline basi sala jadi ang kamana to masalah na taw nasaba iya na to masala sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah Taala apa iya na diga ka masalah na tay pa ay maka dito pandite nang kataw diga ka masalah na to taw makurap pangulo lori po ng Allah Taala to nasabak pangu binan itu po ang Allah Ta'ala ito yan ito ampay kong kana tabatta pa iya ko makanja manang yan na madari ito borro kada kita di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca chidi nasui manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw na madari ito iya to nanak betta itu iya to madecin matu kumaraja metetay magi tulilaw doang yan na tunah kada biasa guru te ko mapasantre ko mo iya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang may nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang de itu jadi makito
Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya carana atau pandrita supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Asaba ang kami matupasan na nabita, makide nabita, uli ramade cenga, umakku magkasiwel lakuridi, tauli hilalay manyamang. Tapi iya ko toli ko manyamangin na din alaw, ito lima susay. Supaya din na mabela pulukidi po. Namo jito hindi makoto. Yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu du ina kin remelo eka makiro ji pada mati tu kotoli kiringang ya gaga na lengi dale po ngala taala na de na to melo masampajang natahasi sangi nakali iya pa nasampajang kung kay pasinga na vita eka makiro jadi idi matomil lawi yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong ina itamano warungin ala wimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na modupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga idi meto milawi makiro dijaja ta salapahangnya ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilawdoh ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angkay asan na tarokyo ko neraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar kita baca mau biasa ya roh de itu iya jadi ilawi nasaba si sabu tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat nabita jadi ya rasanya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no pole pamasina po Allah Ta'ala na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makay po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po Allah Ta'ala ko idi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasina po Allah Ta'ala yase ya aja tamangingi malaulisu apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engka pada memang kun rai pura nikamat na tulang kamu pimaca copak dosa langganan itu ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tu pura ni na tobaka makro nakatanilalo timun astagfirullah sana baja mana nasi maka tu deh ang kami tias dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganata iya maka iya dia ules di salayar kami tu mako tu maka dia ya dia nak dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu ang kata mako tu ang katuto to kung may mabicara din na nawanaway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni napau pura bitumatu nak astagfirullah majani aja rona na pero may nga maka basta kabirullah sisan na baja narunto sinapausi itu yan na tiasa dosa langgana jadi yang kami matuto iya yan na nakada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Ta'ala